ja 74 läbistuda Urma Tarassaari. Ja seinavõidu sai Andrei Jevsejev kaitseõududest Põldumist. Ja järgnevalt Karlis Alps, Rakvere ja Martin Tomala Tulevikus. Ei tee mingit pausi, laseme edasi. Siin pane kellaajad peale. Да. Стараюсь. До того момента, ну, снимай до конца, когда руки поднимут, чтобы видно было потом. А там-то не видно. Да. Да, еще второй получится. Kohtumise ja kolmanda kohale võitis Björn Stolberg.